snimanje. Može. Dobro, počinjem. 3, 4, sad. Da. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite emisiju Puls aktuelnosti. Ja sam Nina Adilović, a sa mnom u studiju danas razgovara čovjek koji je bio na čelu ključnih institucija poput preduzeća Laser, Luka Brčko, Carinska zona, Odjeljenja za urbanizam i Zavod za planiranje i projektovanje. Autor je mnogih knjiga koje razotkrivaju političke igre i korupciju u distriktu. Neko ko je bio suočen sa političkim prijetnjama, blokadama, pa čak i optužbama koji su ga pokušale kriminalizirati. Iako je bio pravosnažno oslobođen svih optužbi, ostao je na nišanu različitih interesnih grupa. Ove i mnoge druge teme otvoreno ćemo razmotriti u razgovoru sa gospodinom Ismetom Dedejićem. Gospodine Dedejiću, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali. Hvala vama, evo što ste pristali da gostujete kod mene. Nije vas dugo bilo u medijima. Najbolje je biti u miru. Najbolje je biti. Dobro, hvala vam evo što ste mi dali tu čast da gostujete kod mene. Rekla sam vam i malo prije imam neku pozitivnu tremu, inače nemam tremu. A ne bi trebalo. Zašto? Pa evo sada imam nekako, ne znam da li je to zbog vas, zbog komentara koji će biti poslije emisije. A to očekujete. Očekujemo komentare. Kao što sam evo i rekla u najavi, bili ste na vodećim funkcijama tokom svoje političke karijere. Pa čujte, ja bih više rekao tokom svoje radne karijere, politika, bio sam u vlasti, ali to nisam baš smatrao nekim velikim političkim angažovanjem. Znate, ja sam u Brčko došao 76. godine. Tada kao mladi inženjer bio sam izabran za direktora Lasera na konkursu i kad sam došao da vidim gdje je Laser i u kakvoj se situaciji nalazi, bio sam malo razočaran. Da. Ali obzirom da sam odavde oženjen i nisam se baš usudio da se vratim nazad jer bi rekli ode ga žena pa ga vratim. Jer sam našao Laser praktično kod Dževda, vi se ne sjećate, pored kafane, sa nekoliko prslih autobusa, bez radionica, bez nijednog čovjeka sa fakultetom i tako dalje. Da. I u takvoj situaciji, kad sam prvi put pokušao, izašao sa nekom vizijom razvoja Lasera i sa projektnom dokumentacijom da pravimo novu autobazu, da pravimo autobusku stanicu, neki su to rijetki podržavali, a neki se iščuđavali, a neki govorili ovo je poludio, ovo je nemoguće. Mislim tako, ali tada sam imao 27 godina pa se lakše trpilo. Da. I kao što znate da je Laser, kad sam otišao iz njega nakon 12 godina, ostao sa nekakvih najsavremenijom autobazom tada u BiH i Jugoslaviji gdje su dovozili, mislim, studente kako se treba projektovati ti servisi i tako dalje. Ostao je 900 zaposlenih, ja sam našao 60 i 30 ljudi s fakultetom koje smo mi stipendirali. Mislim, tu je bio nekakav u najkraćem učinak Lasera. Dnevno smo prevozili 55.000 putnika jer smo bili nosioci razvoja gradskog i prigradskog saobraćaja na 5 opština, Lopare, Gradačac, Šamac, Brčko. Tako da je pružana usluga na jedan najveći kvalitet i što je bio kuriozitet da nije bilo ni jednog smrtnog slučaja u autobusima Lasera, da su oni izazvali. Mislim, i da smo tada dobijali sva priznanja, na primjer, bivše Jugoslavije, Saveznog savjeta za bezbjednost saobraćaja kao najbezbednija i najurednija firma i niz tih drugih priznanja, 7-aprilskih plaketa. Mislim, ljudi su prepoznali da se tu nešto radi. U međuvremenu je Luka Brčko došla u nekakvu tešku situaciju, kako su tada strukture grada procjenjivale. I tada je postojao taj instrument prinudne uprave. Znači, tada se Skupština je određivala kadrove za koje je mislila da mogu izvući iz krize i dala je neograničena ovlaštenja. Praktično ukinuto je samoupravljanje, prinudni direktor i upravnik je mogao da donosi odluke samostalno bez
Skupštini? Tada su mene i bivšeg gradonačelnika, pokojnog Sinišu Kisića, odredili, on je bio vodio financije, ja bio prinudni direktor. I za godinu i 2 mjeseca smo ipak sanirali gubitke i prvi put napravili operativnu obalu da su mogli da dođu barže ili voz ispod dizalice. Mislim što je tada cijenjeno kao napredak. Šta smo tada uradili još kao predstavnici luke smo uradili projekt formiranja slobodne carinske zone, a odluke za slobodne carinske zone je donosilo izvršno vijeće BiH i Savezno izvršno vijeće, znači morali se da postoje određeni kriteriji gdje se to nalazi, kakvi će biti efekti. I u nekakvih 20 i nešto mjesta gdje su zone planirane prema Saveznom izvršnom vijeću, mi smo bili među prvima koji smo dobili saglasnost i dozvolu. I onda je vlast tada rekla, ajde sad vodi tu slobodnu carinsku zonu, tako da sam tamo. Zona je već bila završena, neki početni kapaciteti. Trebalo je da se otvori 25. maja, nažalost 1. maja tu došlo do sukoba i nismo uspjeli da to. Iako smo tada imali ugovore sa Krašom, sa niz drugih firmi, pa da i Bimex uđe u slobodnu carinsku zonu. Mislim da je bila neka procjena, postoje te studije i sad, nažalost, nerealizovane, da je trebalo da se zaposli oko 2500 ljudi. To je bio jedan ogroman razvojni projekt koji je podržala i lokalna vlast i izvršno vijeće BiH i sve te strukture koje su tada upravljale našom zemljom. Da. Bilo je nekada Brčko razvijeno i privredno i u svakom smislu. A gdje je stalo? Pa čujte, Brčko... Evo nekada smo imali mnogo toga, evo sad sve ovo što ste nabrojali sada. Prvo imali smo pred sami rat. Imali smo i poslije rata, ja bih rekla. Pa, mislim, morao bi malo poredati. Da idemo po redu. Imali smo, Brčko je bilo negdje 5. grad po razvijenosti u 105 opština Bosne i Hercegovine. U industriji, mislim, u privredi je radilo 24.000 ljudi. U nadgradnji 3.000, mislim, SIZ-ovi, opština, policija. I u privatnom sektoru 3.500. I bilo je 8.000 penzionera i 12.000 ljudi koji su bili, tada se zvalo, na privremenom radu u inostranstvu, čije su porodice ovdje živjeli. Oni su dolazili, pravili kuće, pomagali izgradnji infrastrukture, što znači da je Brčko bilo tada među bogatijim opštinama, a i njegovi građani. Rat je, nažalost, razrušio mnoge stvari, devastirao privredu, došao je novi sistem, kao sad idemo u taj liberalni privredni i politički sistem koji su nam obećavali će biti sve med i mlijeko. A na kraju? Međutim, nismo to baš sve tako, se možda nije završilo i formirana je vlada nova. Vi znate da je u ratu formirano 3 praktično administrativna aranžmana ili 3 opštine, Brčko, Brčko-Rahić, Brčko-Ravne i tako. I kada je posle Dejtona, posle arbitražne odluke, formirana je prva prelazna vlada i skupština. Postupak formiranja je bio javni konkurs, mislim, ljudi se javljali, ali je tada bivši Farant i njegovi saradnici utvrđivo i kriterije i određivo koji to ljudi mogu na određenim pozicijama biti. Vlada je formirana 8. marta 2000. godine. Tada sam dobio jedno vrlo kompleksno, značajno i teško odeljenje. Gradonačelnik je bio Siniša i ostali članovi vlade koji su tada imenovani, da izbjegnem svu subjektivnost, su ipak imali neku predratnu reputaciju, znanje za poslove koje su obavljali, koje su, mislim, radili prije rata. Ta je vlada bila, mislim, prihvatila jedan ogroman teret. Jer znate, kad se formirala vlada, mislim, to je čak su tu dolazili svi međunarodni predstavnici do Albrightove, čestitaju,
najavljivane su perspektive Brčkog, distrikt i tako dalje. Svi smo mi, mnogi nismo ni znali šta to znači distrikt, ali eto iz jedne reklame prihvatili smo da će to biti sreća. Da. I onda naslijedili smo, znači, 4000 zaposlenih, od kojih preko 1500 je bilo samo na evidenciji, nije primalo platu, Bimexu i tako dalje. Da. Devastirano infrastrukturu. Bilo je 11.000 zahtjeva za povrat imovine Bošnjaka i Srba i Hrvata koji su u ratu otišli iz Brčkog, odnosno protjerani ili kako ko hoće da kaže. Da. U Brčko je došlo iz 54 opštine iz federacije 26.000 izbjeglica srpske nacionalnosti koji su koristili tu imovinu privremeno i sa budžetom koji je bio tada projektovan 70 miliona. Da, to sam htjela... Mislim, da. Trebalo je u tim okolnostima odrediti prioritete, zadovoljiti zahtjeve, ljudi frustrirani, nezadovoljni, spojiti iz 3 administracije, napraviti jedinstvenu, spojiti ljude u istu kancelariju koji su možda do prije 3 ili 5 mjeseci i godinu ratovali međusobno, što nije bio ni malo lak zadatak. Mislim, onda integrisati obrazovanje, zdravstvo, informirati policiju, pravosuđe, uraditi akta, statute i organizacijnu strukturu vlade, mislim, to je sve. Ali tada je bio malo drugačiji odnos među predstavnicima vlade, svi smo se mi znali prije rata i tada smo više pričali kako pokrenuti razvoj Brčkog, ne poštujući interese svih naroda, svih nacija, ali ne bavi se samo time. Da. Mislim, i ja mislim da je to i dalo rezultate. Samo ću neke podatke istaći. Mi smo do 2004. godine postigli da smo imali veće prosječne plate za 34% od RS-a i za 22% od federacije. Zbrinuli smo, vratili smo svoju imovinu, riješili smo status izbjeglih ljudi kroz nadgradnju, kroz dodjelu placijava na Ilički ili Bosna proces. Tada kao dobro, napravljeno je naselje, da. I tako mislim da je to najkvalitetnije riješeno u svim opštinama gdje je bilo izbjeglica. Da su ljudi svojim sredstvima najviše urbanizovani, dobili placeve, dobili stimulaciju. I koncept je bio tog naselja da prvi pravimo neko multietničko naselje. Mislim, i to se tada i dopalo Farandu i rekao da li je to moguće. I kroz raspisan konkurs mi smo dodijelili podjednako placeva koliko Srbima, toliko Bošnjacima, toliko Hrvatima. Hvalili smo se da, eto, počinjem multikultura, saradnja, mislim, i što je bio dobar koncept. Međutim, neki su se poslije političari koji su počeli samo da misle o svojim torovima, mislim, koji se zatvarali u tim torovima, nagovorili ili odobrili što nisu smjeli, pa su Bošnjaci i Hrvati prodali te placeve. I onda se počela stvarati jedna politička atmosfera. Dedejić je to dodijelio Srbima, to je tada aktualni političari koji su se takmičili za nove izbore, a ovamo nagovorili ljude, predstavljali se kao nosioci razvoja multikulture, a na svakom ćošku je razvijali. Da. Mislim i na jeftine poene populističke dobijali za te laži, tako? Da, nekako se čini da se taj trend i danas nastavlja. Evo, baš kada ste to pomenuli, kada je u pitanju nacionalizam u Brčkoj distriktu, kakvo je vaše mišljenje? Nekako imamo tu etiketu multietničnosti. To je vrlo teško bez velikih istraživanja, sociološki, politološki i drugi, dati ocjenu. Ali ja polazim generalno da od povratka do danas nije bilo među narodom ni jednog nacionalnog ekscesa. Što znači da je narod mnogo pametniji od političara koji zakuhavaju.
I sve dok političari ne zakuhavaju i ne promovišu nacionalizam, neće ga biti. Svijet je ovdje okupiran drugim stvarima, kako preživjeti, kako ljudi se druže. Mislim, jedni drugima pomažu, idu na svadbe, na slave. Da. Mislim, ta kategorija proizvodnje nacionalizma više služi političarima, više služi za zabavlja narod. Mi moramo shvatiti da globalno je vrat pred vratima. Pa čak i u Evropi. Šta nama treba? Nama treba međusobno poštovanje i da ne ratujemo za tuđe interese. Da. I za tuđe fotelje. Da. Mislim, to je suštinsko i ja mislim da su to demagozi, da prepadaju narod, ja tebe branim od onih drugih, da nije mene, oni drugi bi tebe uništili, tako, to je demagogija, populizam. Obično radi ljudi koji ništa drugo i ne znaju. Da. Evo, rekli ste mi i malo prije, tada je Brčko, kada ste vi bili na tim funkcijama, imalo 70 miliona budžet. Imali smo najveće plate u Bosni i Hercegovini, je li tako? Da. Sada imamo 390 miliona budžet, možda čak i više. A čujte, sad imamo... Rekli smo, imamo 60 i nešto samo za administrativne troškove, 65% za administrativne troškove. A plate su nam niže. Pa čujte, u čemu je problem? To je vrlo teško ako objasniti bez jedne podrobne analize. Mi sad imamo manje plate za 8,2% od Federacije i za 13% od Republike Srpske. A imali smo, rekli smo koliko smo imali veće. Dogodilo se nešto što ne može trpeti ni ovaj budžet, pa ni ova sredina. Da mi danas 65% sredstava trošimo za troškove plate i troškove administracije, a tada smo od 38 do 42. Da. U tim relacijama. U međuvremenu je došlo do jednog pokreta, ne znam kako bi nazvao, političke korupcije, koja po ugovoru o dijelu drži po 500 ljudi. Da. Kako je vaše mišljenje o tim ugovorima o povremenom? Pa ja mislim da je to jedna eksploatacija i jedna zabluda ljudi koji eto misli da je trenutno riješio nešto što će dobiti 1200 maraka, a nikad ne razmišlja kakva mu je budućnost i koliko to može i dokle će to trajati. Da. Jer mi danas imamo 5.500 ljudi u administraciji, a mi smo tada ostavili 2004. 1950. I sad, ta masa ponese ogroman dio budžeta, a u prosjeku plate manje. Da. Mislim, to je... sad, svi pričaju da to neće, da će to spriječiti, da je to ovo, da je to ono, a odmah poslije mikrofona da će to spriječiti, oni dojcu moji tamo dovedu. Nek sjede nešto, nije važno šta će raditi. Da. I umjesto da te ljude stave u funkciju, jer mi dobijamo jedno 150 miliona godišnje više iz mase sredstava, iz indirektnih poreza, nego što uplaćujemo. I umjesto da to ulažemo u razvoj, u privredu, da kreiramo nova radna mjesta, da se ti ljudi zaposle u stabilnijim radnim mjestima, gdje će imati staž i rad, mislim radni staž, gdje će imati platu, gdje će imati stabilnije radno mjesto, mi mu širimo iluziju s ugovorom u dijelu da će biti srećan. Šta će taj čovjek koji ima 1200 maraka po ugovoru u dijelu? Mlad, treba da se ženi, treba da formira porodicu, treba da misli. Da. A evo i to zapošljavanje po nacionalnom ključu, nekako se čini da je to postalo sad primarno. Jedino je to važno, da se zadovolji taj nacionalni. Čujte, pa znate, političke stranke su postale interesne grupe. Kod svih, generalno. I one moraju širiti neke iluzije. I sad zaposlimo. Nije problem nacionalni ključ u zapošljavanju. Problem je zapošljavanje nesposobnih, neukih, koji ne mogu da pokrenu nikakav razvoj, koji samo grickaju to budžeta. Mislim, to je problem. Mi moramo voditi računa o tom nacionalnom ključu. Mislim, da, ipak, ali ne može da bude to jedini... Ali ne može to da bude presudno, jer, na primjer, ali to se sve svelo na jedan, to se pomalo i vulgarizuje. Da. Mislim, tako da je, mislim, to bio presik. Sad kad to upoređujemo, znači, plate padaju, standard opada,
i najveće iseljavanje iz Bosne i Hercegovine, iz Brčkog, i to mladih, potentnih ljudi, i to onih koji se osjećaju sposobni da mogu na svakom evropskom tržištu se takmiče i da zarade. Ono što ne zna, trpa se tu. Da. Evo i to kako bi prokomentarisali. Nekako se čini da gotove produkte, to često u svojim emisijama pominjem i evo i kada su mi gostovali neki od političara koji su trenutno na funkcijama, gotove proizvode šaljemo u zemlje Evrope. Naše doktore, mladi doktore koji su studirali, koji su evo završili specijalizacije, pa smo došli do toga da nemamo ni dovoljno specijalizanata. A zapošljavaju se neki koji možda nisu toliko stručni. Znate, rekao sam na početku, Brčko nema usvojene vizije razvoja. Generalno i po djelatnostima i granama posebno. Operativne strategije. To je ad hoc sistem, skrpi budžet. Budžet se prvo pravi troškovno, koliko će podmiri troškove, a ne koliko će obezbediti razvoje. I on je više socijalni nego razvojni. Da. Mislim, i ti mladi ljudi koji su završili prave škole na pravim mestima ne idu. Oni koji su nabavili diplome negdje pojeftino, oni traže da se negdje naslone na administraciju i misle da će tu biti sreći. Da. Tako da, šteta je, mislim, ja se bojim da ne treba paničiti, ali bojim se da Brčko može da vrlo brzo postane jedan veliki dom nezbrinutih staraca. Će Mados otići, Mados ne trpi. Da. Mada mene je čudo i kod te mladosti. Mislim, čuti Mados. Da. Čuti. Ja sam studirao nekakvih 60-70 godina. Bilo mi strašno lijepo, imao 2 stipendije, dom, uglavnom 90% studenta, to je malo besplatan prevoz, jeftina menza. A smo dizali demonstracije nekakve i protiv onog režima. Da. A danas? Borilo se, pa su imali neki efekti toga i direktni ovo. Danas mladi samo da zna nekog predsjednika stranke i sad je srećan i misli da će riješiti sva životna pitanja. Da. Nekako više mislimo o sebi samo kao pojedincu nego o cijelom... Pa čujte, ako nema sistema. Da. Znate, meni jedan profesor rekao, koji je bio veliki opozicionar, se ga sreo na odbor, kao profesore, vi se bunili protiv onog režima, vodili demonstracije, vodili studente. Kako vi sad procjenjujete ovu situaciju? Iznenadite se šta mi je rekao. Šta? Kaže, ja nisam volio komunizam, ja nisam volio taj sistem. Ali ono je bio sistem s manama, a ovo su mane bez sistema što smo dobili. Nažalost. Mislim, tako da ti mladi bi trebali, ne samo, oni moraju egzistenciju riješiti, ali moraju tjerati vas da formira radna mjesta, da stvori ambijente, da dovede investitore, da stvori dobre propise, što smo počinjali na početku, pa su dolazili Italijani, pa su dolazili, Brčko je bilo afirmisano, svi su željeli tu da dođu. Mi imamo sad 530 preduzeća manje registrovani u Brčko nego u 2004. godini. Da. To su pokazatelji, da li ko analizira, to je drugo, ali morao bi. Da. Recite mi, evo, kada pogledate sad unazad i u to vrijeme, kada ste vi bili na funkciji, koji su najveći propusti ili, ajde da kažemo, neostvarene prilike, šta ste mogli, a niste? Znate šta, mi smo tada bili, rekao sam, natrpani sa svim ovim. Da. Ali riješiti stambeno pitanje toliko ljudi. Mi smo obnovili 4000 kuća, doduše učestvovali su i građane, ali donacijama na ovaj način. Pa smo onda napravili Arizonu, pa smo pokrenuli niz pitanja privatizacije. I smo mi napravili strategiju razvoja 2007. i koja je, više niko nije ni pogledao. Mislim, imali smo neki pravac. Sad se jednostavno, hajmo da se dogovorimo. Da. Evo kad ste i pomenuli Arizonu, osporavali su vam i tu Arizonu, osporavali su vam i nadogradnje. Vi znate kako je Brčko. Kogod nešto pokreće, on je kriv i kad nemaju argumenta,
Onda se sjedne od Džimija do Jelene, ona je lopov, ona je ukro, ova je uzeo, ali niko ne donosi nikakvu argumentaciju. I zamislite ti tračevi, pa onda zavedu ove nesposobne tužioce i policajce, pa oni odmah kažu Ismet je lopov i daj da ga optužimo. A ne zna ni zašto, nikako misli. Ali prave ne smijemo dirati. To je po zašto. To je po zašto, to ne treba dirati. Ti odlučuju o meni, ti su zlatni, ti su dobri i tako. Međutim, čovjek mora da ide u rizike ako će da ide u javni prostor. Pa mora da nosi i taj dio rizika. Ne može se, mislim, ja sam tetkica, neću ništa, nemojte me dirati, molim vas. Ja sam dobar, pošten, fin, mislim, a ne radim ništa. Ako si pošten, grižeš platu, ne donosiš ništa. Da, i to nije pošteno. Tako da, teško je upoređivati i ta dva vremena i te dvije situacije. Ja sam uzeo neku mjeru 2007. dok je bila supervizija. Da, zašto 2007? To sam htjela. Pa zato što je 2007. ukinuta supervizija i onda je počela anarhija. To, sad mnogo argumenata, evo jedna knjiga, druga, treća. Da, evo donijeli ste mi ovu knjigu. Evo, to je knjiga koja piše 20 godina. Našim gledalcima 20 godina poslije novi početak kao posljednja šansa. Sa nekakvim prijedlogom mjera. Kako riješiti tu? Međutim, tu knjigu je tražio mi jedan poslanik, sad je šef odeljenja, Blaži ste pročita, i mislim, doktor Domić. I niko više nije ni pogledao. Da. A nema nikakve politike, nema ništa, ima sve egzaktne podatke. Doduše nije niko ni finansirao, jer se neki pamfleti finansiraju. Da. Mnogi sada pišu pa se finansiraju. Pa ja mislim da. Tako da je vrlo teško to upoređivati na ovaj način, ali ovdje imate tačno po mandatima kakav je uspjeh bio, pa možete pogledati. Ja ću pročitati svakako. Vi pišete još i knjigu Kriminal i korupcija, je li završeno? Pa već se dovodi kraj, ali čini mi se kako se povećava, moram dopuniti dalje. Ima tu, stalno se dopunjava. Dopuniti dalje, mislim ali rekli smo u sljedećoj emisiji, kad budete gostovali kod mene, bit će promocija te knjige i onda ćemo da razotkrijemo sve. Bilo bi dobro, obećali ste mi to. Čujte, ja kao čovjek koji je tu ipak nešto stvarao. Bio je period kad sam dobio ogromna društvena priznanja, nagrade, čuda. Bio ja kažem, samo vratit imovinu u tako kratkom vremenu. Da. Zbrinut toliko izbjeglica na jedan kulturan, human način. Da ništa drugo nisam uradio, ja se ponosim time. U tom periodu, za nepune 4 godine, jer su nas smijenili mene i Sinišu. Jedno 5 mjeseci prije, pripremali se izbori i ljudi se plašili, dobili smo i neku popularnost, pa i neku cijenu, kada da i malo sklonimo. Sklonimo, da. Gdje će Đapo piti jedan ako je tu Ismet. Izvinjavam se spomenuo ime. Ne, samo vi slobodno pominjite, mi volimo da. I onda je to bila jedna opšta hajka da mi kriminalizujemo. Pa zamislite, riješiti toliko stanova. Nikog živa nisam poznavao. Da. Ja i moji saradnici. I na kraju, umjesto da dobiješ nagradu, dobiješ optužnicu. Da. I misli neka budala da smo oštetili budžet. Supervizor dao saglasnost da to radimo i to rekao, to je dobar projekt. Kad smo ponudili ideja da napravimo malo nova potkrovlja, da napravimo ovo novo naselje, da malo stimulišemo ljude, da malo odgušimo. Jer će ljudi sukobi svaki dan. Onaj hoće da uđe u kuću, onaj neće da izađe iz kuće. Da. Spriječi da nije bio ni jedan incident. Da. Da se niko nije potukao. Da niko nije pokušao silom da izbaci nekog iz kuće. Ipak je trebalo raditi s ljudima. Kako ne? Ako sam ja napisao nekoliko hiljada rješenja, a samo je na jednom bila žalba, znači smo radili dobro. Da. Meni usvojena. Sad, ti rezultati su smetali potencijalnim demagozima koji su pretendovali na vlasti da zavaravaju narod. Mislim, šireći nacionalnu mržnju, jezik mržnje. Pa zamislite kad jedan ozbiljan političar dođe, ko se ne sviđa, nek ide odavde. A pretenduje na funkciju gradonačelnika. Voda mu je čačevina. Da. I to pije voda kod naroda. Da, pije. To je tragično što je tako.
Mislim, i onda Arizona se pojavila, jer kad smo došli, zvao je tada supervizor, meni i Sinišu, i kaže, hoću da pripremite projekt rušenja Arizone. Ukidanja. Tamo je kriminal, tamo je korupcija, tamo je prostitucija, tamo je droga, tamo je sve. I Altere naredbu dam. Malo su se zgledali šta da radimo. Ja kažem, pa, gospodine supervizore, da li je to bolje uvesti u zakonske okvire i urediti nego srušiti? Tamo radi nekoliko hiljada ljudi. Da. Svi nacija slažu se dobro, pozajmljuju drugom novca. Tu su susreti, niko se ni sa kim ne svađa. Slažem se da je to jedno bezakonje. Tamo je prijavljeno svega 300 ljudi. 50 ljudi da radi. Poreza je plaćano neko 300.000, 400 godišnje, divlje barake. A kaže on, malo i podrugljivo i malo na... A ko će uraditi program uređenja? Uradit ćemo mi. Evo vam 2 mjeseca roka doneste. I kad smo ponijeli, kad smo prezentirali projekt, uradio sam ja normalno sa svojim saradnicima iz odeljenja, jer tada u odeljenju je bio izbor i selekcija malo drugačija. Ne o telefonom zove, nego šta znaš. I imao sam fantastične saradnike. Da. Koji su radili, pa mi smo znali raditi. Moram, ako malo je, nije anegdota, istinito je. Znali smo ostati nekad do 3 ujutru. Jednom jedan moj prijatelj Đuro kaže, pa šefe, jako sam Srbin i ja imam malo duše, ne me pusti da spavam. Mislim, ovo je veliki. Mislim, i niko nije pitao koliko će ostati, zašto će ostati, jer mi smo u tom odeljenju imali, znači bio je urbanizam, privreda, imovinsko-pravni odnosi, inspekcija, privatizacija, povratak i obnova. Mislim, zaposleni ukupno 83. Posle mene formirali su još 3 odeljenja, za povratak odeljenje posebno, kancelarija za upravljanje javnom imovinom, odeljenje za bezbjednost koje izdaje građevinske dozvole i nigdje u svijetu nema da urbanizam ne izdaje dozvole neko odeljenje, mislim, koji će... I tako. I sad na tim poslovima, gdje je duplo manji obim posla, radi oko 300 ljudi. Evo vidite te parametre, mislim, i učinke. Da. I kako rade? Pa sad to ne građani ocjenjuju. Ja mislim da je najskuplja administracija, jer građani Bačkog Gnege 20% više ima troškova za plaćanje administracije nego svi građani Bosne i Hercegovine u svim sredinama. Pa neka ocjene. Ali troma, neefikasna, bezidejna, bez vizije razvoja i bez konkretnih razvoja. I sad se svodi politika kapitalna sijalica od kate do fate. Ako je kata dobila sijalicu, mora i fata. Mora i fata. Pa makar imala i 2. Da. Mislim, to je jedan, mislim, bez ikakva plana, bez ikakva projekta, bez ikakve... A znači ste vi, 25 godina se radi stadion. Sad sam htjela da... Skadar na Bojani. Ja volim da kažem da je nekako ostala ta postava kad ste vi bili, da bi mi Brčko danas imalo i bazene, i stadione, i kulturu. Pa čujte. Nekako je sve počelo sa gradnjom tada i onda je samo stalo. Pa čujte, mislim... Koliko do sad smo izdvojili miliona za taj stadion? Pa to za stadion, to je Skadar na Bojani i to više... Pa zavisite, svake godine kaže, bit će idući. Biće. Evo, nedavno sam bila na... Preprošle godine kaže, traži taj izvođač koji je tašna mašna, nema ni operative ni ničeg. Mislim, kod izbora tih izvođača je vrlo kritično. I tražio neki 500.000 kao razlike u cijeni, kaže, nisu mu dali. Raspišu konkurs da se to napravi, daju njemu 7 miliona. Nije to kriminal, mislim, to je... To ne može biti kriminal. To je sve po zakonu. Ne može da slučajno čuje neko. Sve po zakonu. Mislim, pa rekao je, jednom je doktor Anto Domić, kad je bio gradonačelnik, izašao s projektima i veštakom, da je u odeljenju za javne poslove
izgradnjom infrastrukture, mislim da ne opterećujem ni vas ni javnost, vještaci su našli da su 8 miliona potrošili više sredstava nego što vrijede poslovi. Ponijeli su to tužilaštvo i dobili odgovor, skupo je vještačenje, ne možemo to ganjati. I ispoštovana je procedura. Znači, po proceduri može se krati. Da. Niko nije, imamo preko nekoliko ugovora zaključenih po poslovnim inicijativama jeftino prodata zemlja. 80% nije niko zakupao tamo mutike. Niko ne raskida ugovor. Ponaša se u javnoj imovini ko Lajbegova slama. Da. Radi šta hoće. Mislim, sve to nije kriminal. Sve po zakonu. Efikasnost. Pa imamo u centru grada. Svako večer ko šeta, do duše malo šeta, ljudi, ja sam počesto. Samouslugu. Japi prazna. Znači, ne možemo da je stavimo u funkciju. Pa napravimo bilo šta što će biti u funkciji. Poklonimo nekom da radi, da proba. Fondu, ono. Nikoga to ne tangira, ulože se sredstva, popravi se, onda se kote miši tamo. Šta mislite, ali prođu ovi naši funkcioneri kroz grad nekad, prošetaju ili vidjeli oni to? Vidjeli centra grada? Duško Radović je jednom rekao, najviše volim Beograd kad Beograđani odu kućama. Odu kućama, ja. Selo. Tako, u sela. Dobro, ajde da vidimo sad, da pređemo malo na ovo škakljivije, hoćemo li? Drugo, Biblija kaže, nisu krive posljedice. Bog više mrzi uzroke. Da. I više kažnjava uzroke nego posljedice. Da. A je li narod uzrok nekako? Narod bira, konstantno bira. Evo, imamo pravo izaći na izbore i izabrati, dati svoj glas. Čuveni političar Degole je rekao, samo su birači gori od vlasti. Tako je. Da. I onda se žali, nemamo ovo, nemamo ono. Kako je selekcija tamo? Upalite li, pogledate li skupštinu nekad? Oni donijeli zakon, kaže, ne mogu ljudi preko 65 godina da radi. Dobro, pozdravljam. Kažu da je to zbog vas. To zbog mene Ivana donijeli. Zbog Ivana Krdelja. Smetali smo i dobro je to. I dobro je to. A nisu donijeli zakon da ne mogu u skupštini vlade biti tajkuni, oni koji primaju grantove, koji odlučuju o grantovima, koji troše javni novac, to može. Da. Mislim, to što donese zakon i nadžijski, to je jedna dobna diskriminacija koja ne postoji nigdje u svijetu osim u Brčku. Ali, mislim, ne slaže se sa nekim ide. Ne malo ga udari. Znači, opasno je. Šta bi ja kad bi rekao poruku, to je opasno mladima. Ako budeš znao, ako budeš radio, ako budeš pokretao, stradaćeš. Da. Ako budeš spavao i ništa ne glavom uzimao. Ima da uživaš. Da. Samo do trenutka dok ćemo svi propadnuti ruku. Kada ovako upalite li nekad skupštine, evo sada u ovom novom sastavu, da pogledate i vladu, kakvo je vaše mišljenje kad ih vidite ovako sve u ovoj skupštinskoj sali? Bilo ih je tu, evo, i kupovine glasova, bilo je i tajkuna, evo kažete. Izašli su i ovi njihovi imovinski. Politička korupcija je dovela te ljude tu. Eto, nešto se malo kao potjeralo. Dvoje nacionalnih manjina je dovedeno na sud i još 2 poslanika koja su bila nepodobna za koaliciju. Dobro, ali evo, samo nacionalne manjine, stekao se takav utisak. Ne opravdavamo ni to, ali nekako oni su dovedeni pred sud, a drugi su koji su također... Kriminal treba svaki kažnjavati. To nema, niko ne bi smio da bude privilegovan. Ali, manjina kupi 50 glasova ili 100, a ova što kupi 1000, ništa. On je vlast. On je vlast. Mislim, i on donosi kriterije, on donosi pravila, on priča o poštenju, on priča o moralu, on priča o vjeri, o svemu. Mislim, porodici. Sve je to. Mislim, da. Tako da, ova sredina mora se pretresti. Neko to zove reforma, neko preslaganje, neko mora doživjeti korijenite reforme.
I u vlasti, i u zakonodavstvu. Mi pričamo o korupciji. Eto, formirali smo i toliko institucija borba protiv korupcije. Šta su otkrili vole? Ništa. Ali niko nije pogledao zakon koji se donosi koruptivni, koji pogoduje ovome ili onome. Posvađam se sad s jednim političarom, donesem zakon da ne može raditi. Pa drugi put se pomijeni, pa donesem zakon da može. Pa donesem ponovo skupštine zakon da može. Šta je to nego politička korupcija? Pa donesem zakon koji pogode. Mi smo donijeli, prijedlog je bio tada, zakon da zbog obnove kuća, koje nisu imale dozvole, onda se nije mogla donacija dobiti ako nema dozvole. Čudo, i onda su doneli zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekta. Tako je bilo oko 6.000 u Brčku. I ukinuli rentu. Pa rekli, ali za te objekte, to je bio dogovor, a drugačije je poslije sproveden. I sad Brčko ima 86% moje finansiranja iz zajedničkog budžeta. A nema izvornih prihoda, nema rente. I sad tajkuni prave stana, ali bilo je rečeno, za nove stanove 30% je renta učestvuje u cijeni stana, imaće mladi bračni parovi 30% jeftiniju cijenu stana. Niko nije to spravio. A rentu ne plaća niko. I sad znate, neko kupi kuću od 100 kvadrata, na nju nazida 500, infrastrukturu stavi gradu, parkiranje gradu, voda, kanalizacija, mislim, on se bogati na oči svi. I još što je najgore, kritikuje. Šta je to? Mislim, tako da u svaki segment gdje se zakopa, ima elemenata da se promijeni. I mislim da, ja bih više volio da ti ljudi koji su novo primljeni, da analiziraju malo to i da nude rješenja. Da. Mislim, jer će morat. Mislim, a mi nemamo tu neka teče dok sam ja, kad odem potop. Baš me briga, da. Rekli ste da treba reforma kompletna. Odakle krenuti za tom reformom? Pa prvo reforma je od racionalizacije javne uprave. Riba smrdi od glave. Od glave, da. Nećemo se povinovati. Đapo je krenuo na sva usta da napravi reformu i predao čistačice svom komšiji. Obespravio me. Mislim, to mu je bila najuspješnija reforma i to smo zvali reformu, mislim da daje jednom vrlo čudnom tipu. Ljude, eto, sve su te žene ostale bez posla. Da. I to, mislim, a on je to išao pod firmom reforme. Da. Ali, što danas ima, evo, rekao sam, u udeljenju gdje je bilo 83, sad ima 300 ljudi. Ali u raznim udeljenjima, jer su formirana politička udeljenja, mislim, zbog funkcija, zbog stranačkih nekakvih... Dogovora, pregovora. Sinekura. Daj mu funkciju neku, nek sjedi tu, nek čuva nešto i tako. Prvo kada prođu izbori, oni rasporedi radne mjesta. To je šta dobro. Pa ne, pa to... I odjeljenja. Pa to se javno priča. Da. To se javno priča. Ja sam prisutuo da većini kaže, meni se obraća funkcioneri, kaže, ovaj mora biti primljen. Zašto moramo? Ne mora. Ja kažem da mora. Neko neće biti primljen. Niti ispunjava uslove, ni to što je tebi nešto u rodu, to mu nije preporuka. Prijeti pred svima, ima vezu u sudu i u policiji, stradat ćete ako to ne radite. I onda za 5 dana se pojavi saopštenje ispred firme 3D specijalca, ne znam ni koliko uniformi, i crnih, i šarenih, i ovakvi, i onakvi. Hapšenje. Privođenje. Oni su to rekli, privođenje. Privođenje, da. Volite tako da kažem. Već presude. Stalni ljudi traže korupcija u zapošljavanju, a mi nismo primili. Pa kako je sad? Gdje nema, nije primljen. I onda maltretiranje na sud, pa pritisak na sud da nam se odredi pritvor. Pa, ovo ima časnih ljudi. Da. Tako da nisu podlegli. Pa sutra dan ja dao izjavu na televiziji, opet
To mu se zabrani. Nije privođen, ne odmah sud trka da se njemu zabrani da nastupa u javnosti jer su isikirali ovi što sam ispomenuo, koji su krivi, znaš. Kaže, išao je šef policije, krpe im stavljao na čelo. Ne boli glava. Tako da, mislim, i sud donese odluku da ne prihvata optužnicu, da su nas nezakonito snimali, da su nezakoniti postupci bili. I onda znate kakva je kazna za sve to. Što bi u svijetu moralo se podnijeti ostavku odmah. Onda se mijenja zakon da se produži mandat, da se tako radi. Da. Evo, ova trenutno aktuelna policija vas je i privodila, da kažemo tako. Jeste, lijepo. Nama je bio šef policije ovdje prije vas u gostovanju i rekao je da je, niste gledali, pogledajte, ali evo rekao je da bi ocijenio sigurnost u Brčkom distriktu najvišom ocjenom, 10. Građani su rekli suprotno, rekli su da se ne osjećaju sigurno. Ne znam čiju sigurnost. Ako je njegovu, onda je stvarno se lično. Ako je uopšte, baš bi se dalo polemisati. Da. Kako komentaršite? Imali smo i slučajeva, kažu, inspektor pao poginuo prilikom pljačke. Da vam kažem jednu stvar. Ja sam bio izbjeglica u Švedskoj. Policajac saobraćajni je prošao kroz crveno. Šef policije je podnio ostavku, izvinjavao se 5 dana na televiziji što je to uradio policajac. Ovi dilaju, ne znam kako se zove to više. Da. Mislim, padaju sa krovova i kažu da je kriv Sumo, nije napravio dobro one odluke. Mislim, on će vjerovatno odgovarati. Sigurno, jedini on. I onda, šta se to sve polavi? Da. Šta priča? Jednom je naziv Glivar. Prve izbori za predsjednika. Onako malo kakav je čudan. Kaže, šta ćete poručiti mladima? Kao ako dođe za predsjednika države. Ne dolazite ovdje u selo po ovi, ne vraćajte se. To je vaša poruka, jel? Nije, to je moja poruka. Ja bih pozvao mlade da se bore. Da. Organizovano da se bore, da manje pričaju koje su nacije, koje vjere, da se ne dijele po tome, nego da traže zajednički program razvoja i da traže zajednički odgovornost onim koji loše vode i koji ne obezbeđuju kvalitetan život. Mladi moraju da se bore, moraju se izboriti, isto koji za slobodu. Moraš se boriti i stalno je čuvati. Da. Mislim, neće niko donijeti na tanjir, neće niko usreći sa ovim mizernim platama. Nije to perspektiva, nije to budućnost mladih. Da. Ali od tih 700 nevladinih organizacija svi hvale vas. Da. Sa 700 nevladinih organizacija 8 miliona godišnje, 4 godine je to 32 miliona, stimulaciju u poljoprivredi 20, to je 100 miliona, to je 140 miliona, to je sigurnih 20.000 glasova unaprijed skupljeni. I ovih 5.000 u administraciji. Da. I plus ovi koji su tajkuni, kao što ste rekli, što imaju svoje firme, što radnici moraju da glasaju za njih. Takvi slučajevi. Pa čujte, pa ljudi se smiju tamo, jadni neki referenti, neki funkcioner je bio 4 godine u vladi, samo je proveo u odeljenje za tendere. Kako će prodati svoj beton, kako će prodati svoju ciglu i kako će za mikrofonom pričati o poštenju. Da, nažalost. Evo kad smo se dotaknuli i ovih infrastrukture, stadiona... Ja samo ću ovo još reći. Se tiče mog privođenja. Da. Da sam napisao i u knjizi. Ovoj koji treba da izađe, kriminal i korupcija. Da sam začuđen da onako profesionalan rad ljudi koji su postupali i prema meni i prema saradnicima, ne mogu da shvatim da ih vodi neki bivši šef koji je bio kriminalne službe, mislim, i da ih vode ovakvi ljudi. Da. Kako oni trpe. Maksimalno profesionalni, maksimalno uljudni, maksimalno, mislim, do kraja ljudi vide
I svaki drugi šapuć je znam da mu je ovo namešteno. Da, to mislite na službenike? Da. Policajci, inspektori. Policajci. Ima ih Ima čestiti, kako i mnogo čestiti. Ali ne mogu da dođu na površinu, ne mogu da dođu do izražaja. Mislim da... Da. Rekao, i njima su smanjene plate. I njima su smanjene plate. Ne znam sad, mislim, ne pratim to. Da, jesu. Ali mi imamo ocjeni da je to dobro. Da. Zamislite da kaže najodgovorniji čovjek, ne mogu poslati patrolu tamo jer se bojim da nije osvjetljeno da će biti korumpiran. I dobije aplauz da je dobar. Da. A to su možda neke svemirske stvari koje... Ali sve po zakonu, evo, je onda problem u Skupštini ovim našim... A zakon se donese preko hoćete, preko noći. Pa kakvi su nam onda tu poslanici? Evo, zakon kaže, ne mogu penzioneri rade, ali ostanu. Selektivno opet. Problem je za ciljane zakone protiv nekog i selektivna primjena. Mogu biti najbolji. Da. Kadija te sudi? Sad kaže, jedan je rekao tamo poslanik u Crnoj Gori za tadašnjeg predsjednika države, kaže, udbe nema, a Boga se ne boji. Ja se kažem, OHR-a nema, a Boga se ne boji. Radi što hoće. Da. Kad smo kod tih ocjena i u zdravstvu su mi također, bila sam u menadžmentu zdravstva i gospodin Osmanović, Emir Osmanović mi je rekao da bi isto ocijenio zdravstvo sa 10. Kako je vaše mišljenje? Pa čujte, ja ne mogu reći da sam neki poznavalac veliki zdravstva. Ono kroz vladu i ostalo kroz izvještaje imam neke osnovne informacije. Znam da je prije rata to bio regionalni medicinski centar za Županju, Gradačac, Šamac, Orašje, Brčko, Lopar. Da smo bili ljekari svjetskog glasa, mislim, od hirurgije, internog, ginekologije, tako, mislim, pedijatre. Ležao sam malo u bolnici od korone, par dana. Kakvi su vaši utisci? Pa da vam kažem, oni su pokušali prema meni dali neka privilegija ili ne znam šta, ja sam imao posebnu sobu. Tretman. Sve dok ne dođe, neko ti da injekciju. A onda ko mesara. Mislim, onda oprema nikakva. Nema čaša, nema toaleti, vode. Mislim... Hrana. Kažem ja nešto slično zdravstvu u Gazi. I ja bi svako ko odlučuje o razvoju zdravstva, kvalitetu zdravstva, prvo odveo do 15 dana u bolnicu. Da vidi tamo na licu mjesta kako to funkcioniše. Da je dobro zdravstvo, ne bi se paralelno razvijale privatne tu institucije i sad jednostavno tamo postaju vrsni ljudi, ljekari, razvodnici straže. Idi tamo, uzmi nalaze kod ovog ili kod onog ili kad dođeš onda gdje ja radim isti dan ćeš, kad to ovdje treba da snimiš horoskopiju, ne znam kako se sve ne zove, čekaš 70 dana. Možda je to trend, možda je to stvarno dobro. Evo imali smo i taj pokretni mamograf koji je nabavljen, ne znaju ni gdje je sad. Ma čujte, ne znaju, pa evo koliko se nabavlja CT, pa magnetna rezonanca, pa padaju tenderi, pa sve... Ljudi kažu namješta se jer to ima u privatnim, a sad što bi bilo tu. Da. Tamo idi plati, tako da... Mislim, daleko je od dobrog. I evo i ta hirurgija, moram da vas... Radili smo nekakav projekt kad sam bio u Zavodu hirurgije. To sam željela da vas pitam. Mi smo napisali 2 stranice primjedbi na projektni zadatak da to tako ne može funkcionisati. I onda naručilac kaže, vi ima da radite kako mi kažemo. Počneš nešto da projektuješ, dođe jedan, da ne pominjemo imena, ili lekar, ili šef. Ne, ovu sobu mi ovdje prigradite. Pa kažemo, ne može, ovo se mora skidati.
ne mogu instalacije, kroz to se provuku, to kad se Da. pokriju, onda se ne mogu vrata otvoriti. Mislim, elementarne su, ne, ovako. I to je bilo jedno godinu dana pogađanje kako se ko promijeni i hoće druga. Mislim, nevjerovatno. Mislim. Onaj dom zdravlja ili medicinski centar su projektovali Francuzi. Radove i nadzor vodio jedan super inženjer Hamo Jerković Jusuf Bihorac. To kad je pušteno, to je bilo stvarno, sad sve hvalimo evropski, parijski. Sad je to toliko ispregrađivano, unakaženo, kako je ko dolazio, mislim, mijenjao, mislim, ružno, od ulaza pa redom stičeš utisak. Da, imamo li mi stručnjake, evo kada su u pitanju izgradnje i revizija samih tih izgradnje od puteva pa nadalje? Pa čujte, eto, taj projekat je ipak, mi smo koji smo našli tamo inženjeri za svoje projekte, rekli da to neće ni revizije, ne bilo ko, ali prihvati. Da. Prihvate svi tako. Kad dođe izvođač da radi, ne može. A onda kad ne valja projekt, kažu uzroke. Mislim, tako da zdravstvo mora da se reformiše. Ako je zdravstvo, građani moraju imati sigurnost u liječenju. Mislim, ulaže se. 40 miliona to zdravstvo košta godišnje. Kako ne? Građane. Da. Mislim, tako da... Trebalo bi da... Znači, imaju sve materijalne pretpostavke. Novca ne nedostaje. Ali kakva je organizacija, kakva je disciplina, kakav je... Kakvi su stručnjaci? Mi možda stariji koji, eto, pamtimo te bolnice, išli smo u posjete kod svoji ili ležali, nije bitno. Prvo, oko 10 nisi mogao da pričaš, to je vizita. Tu ide načelnik odeljenja i sva ekipa, pored svakog kreveta. Sad toga nema, kada ovo je krevet ovog lekara, možeš umrijeti jer nema njega, a ja te neću pogledati, jer ti si kod njega. Da. Mislim, i sad te banalne stvari treba dokazivati. Ko to ne vidi, onda... Ali je bitno... Ali kad je pitanje ko će biti direktor, tada je... To je utakmica. Utakmica. Evo, imali smo nedavno. Ja sam pokušao kroz taj zavod, pošto sam uradio bio sva akta o osnivanju, pa smo da kroz zakon provučujemo da svaki direktor mora imati program i svaki šef sektora. Šta on nudi prilikom izbora. Hoće to da izbaci se. Smetaj. Pa imaju. Iz koje su stranke? To im je program danas. Morali bi u zdravstvu da dođe neko ko ima program, ko ima viziju, ko nudi rješenja, a neko će nastaviti isto. Mislim, tamo je pretrpan broj nemedicinskog osoblja, a nema ljekara, nema specijalista. Nema plana. Tek sad nešto počinju specijalizacije. Pa sutra će ti specijalisti, evo pola već otići u penziju. Idu, da. Hoće da je naslijedi. Specijalizacija nije za 2 dana, 5 godina, 3 godine, 4. Koliko traje. Da. Ko je pripremio te mlade ljude? Samo da ne dođemo do njih, ja volim tako da kažem. Tiče... Nažalost. A kako bi, evo, kad smo se i toga dotakli, evo, svjedoci smo da pojedini ljudi obavljaju ministarske funkcije u više različitih oblasti, od obrazovanja do zdravstva. Kako tumačite tu pojavu? Jel Brčko ima univerzalne stručnjake? Pa čujte... Jedan čovjek ministar obrazovanja, ministar zdravstva, sad evo ministar... Ne znam, to su nasljednici Leonardo da Vinci, enciklopedisti, mogu sve. Toliko širok spektar znanja. Jedan čovjek. Pa dobro. Zato smo se toliko... To je pitanje za politiku i gradonačelnika, ne za mene. Da. Mislim. Tako da. Evo šta mi radimo s kulturom. Da, kultura. Brčko je... Nekada imalo te nagrade. Brčko je bio grad kulture. Nekad su govorili stari, sad ja vičem stari Brčaci, iako viču da sam došla. Pa dobro, vi koliko godina ćete? Tako da vi ste već ovdje Brčak. Uglavnom su govorili ljudi od imena, od znanja. Sarajevo glavni grad, Travnik vezirski grad, Brčko grad kulture. Tu je bila međuopštinska zajednica kulture Sava, znači svi gradovi na Savi od Zagreba do Beograda. Tu su bila stalna dešavanja, promocije knjiga,
pozorišta, mislim, iz svih gradova, susreti. A znate, mislim da je bilo preko 80 samo kulturno-umjetničkih društava graditelj. I tu kad djeca završavaju školsku godinu i to kad se sjati, tu je mjesec dana predstava, Milina gleda djecu, mlade i tako dalje. Sva imena svjetska iz kulture, oblasti kulture su dolazila tu po raznim osnovama. Bio SIS, zajednica za kulturu, znači institucija koja se bavila razvojem kulture. Mi smo danas napravili od kulture nešto što nema nigdje. Imamo tri nacionalne zajednice za kulturu, Preporod, prosvjeta i napredak. Ne sporim da to treba, ali šta je kultura Brčkog koda? Šta je kulturni identitet Brčkog? Ko se time bavi? Pa evo, vidite vi, samo to je već doprlo, kako vidim, i do organa vlasti. Vidite, svake skupštine 5 poslanika pita zašto nemamo kino, imali smo 2. Nešto tako čujem. Jeste, baš, kultura im je prva tačka dnevnog reda. Pa nema bilo amatersko pozorište. Pa prvi glumac u Bosni i Hercegovini iz Brčkog, Safet Pašalić. Pa umjetnici, pa Štetić. A mi smo utvrali tragove. Vi ko da ovdje žive mutanti. Nema Rizaha Štetića galerije. Da. Koji je bio osnivač Likovne akademije u Sarajevu. Mislim, mi ne cijenimo, mi nemamo kulture sjećanja. Sve treba potrijeti, od mene počinje svijet. Sve. I tako dalje. Mislim da sve u svemu ne piše nam se dobro ako nastavimo ovako. Da. Nekako se stiče i utisak da ovi u pododjeljenjima za kulturu i sport, da se to sve svelo samo na raspodjelu tih grantova određenim udruženjima, društvima. Pa jasno. Pa ne mogu ljudi zamjeriti, ne treba se tu pitati. Pa nije naša kultura samo garderoba i pite. A uglavnom se ulažu grantovi za to. Evo sad nam je, kad smo kod toga već, kad smo pomenuli, sad su, evo, susret internacionalni pozorišni su. To je i prije rata počelo. To je bilo i prije rata, ali to je jedino što imamo. Ali sad su, znate, ja pamtim malo više, spali kriteriji. Nekad su dolazila mnogo ozbiljnija kulturno-umjetnička, mislim, pozorišta društva. A i to je malo van nekakve kontrole. Mi nemamo savjeta za kulturu, nemamo ništa. Pa treba neko da odredi, mislim, šta je to vrijedno i da se finansira. Šta je to što treba ovom narodu. To je stvar pojedinca, subjektivno i pravo to. Da. Evo, i u toku nam je i sajam privrede, nakon 5 godina pauze. Kako je vaše mišljenje? Pa čujte, ja sam bio pristalica kad sam bio u vlasti. Govorili smo prvo da donesemo zakon o privrednoj komori. Da se jasno zna šta je uloga privredne komore, šta je njen značaj i šta ona treba čime da se bavi. Nije pošlo. Ne znam zašto i danas je to ako stihijski. Šta smo tamo imali? Koje značajne proizvode pod šatorom? Mislim, ne treba praviti cirkus od ozbiljnih stvari. Zamjerit će mi to možda oni koji su to ili organizovali, oni koji finansiraju, ali mislim da... Dobro, ali to je realna slika. Nema šta da vam zamjere. Što? Inače se kod nas ljute kad se kaže istina. Pa to je najgore. To je najviše bolje. Mislim da Brčko već zaslužuje da bude jedan privredni centar koji će imati kapacitete i za sajmove, i za poslovne forume, i za bilo šta. Troši se mnogo para i to može da se isfinansira. I da se stvore... Kakva je situacija? Ko poziva, ko zove, ko organizuje? Mislim da to treba da sajam, ali bolji. Bolji način organizacije i u boljim objektima. Vi ste mi postavili pitanje šta s Arizonom. I kad smo napravili Arizonu, prijavilo se ukupno 4200 radnika odmah
od onih 30, za koje se plaća penzijsko i invalidsko. Godišnje se ostvarivalo 18 miliona poreza. To sam pratio do 18. godine, ne znam sad kako je. I to je bio najuspješniji projekat, možda i u Bosni, i najveće preduzeće u Bosni, gdje se bori, sad već ima još 3000 ljudi tamo, gdje se bori 3000 ljudi da očuva biznis. A bez mnogo ulaganja vlasti i bez mnogo pomoći, jedino što inspekcija sad stalno visi tu, a ne na Gradačačku tamo. Mislim, i to je... I da nikad nije bilo nijednog ekscesa. Tamo ljudi pozajmljuju jedan drugom novac, idu za robu, vrše usluge. Da. Niko ne pita ni ko je Bošnjak, i nekako svi iz čitave Bosne i Hercegovine dolaze tu na Arizone. Pa, naprimjer, Arizona snadbiva cijelu Bosnu kad je u pitanju voće i povrće. Da. Tu se snadbiva sve. I mislim da u tom periodu, razumijem, su neki ljudi pravili političke karijere i onda su morali to napadati. To ne valja, ja bi drugačije i tako, mislim. Međutim, trebamo se svi zalagati da dođemo do što je putem demokratskim, da ako možemo kažemo, da građani budu partneri politici, a ne podanici. Da. Da kreiraju zajedno politiku, da kreiraju razvoj. Mislim, mi evo sad idemo sistem, usvojimo strategiju zeleni gradovi i ne znamo šta je to. I ništa više ne radimo da to obezbijedimo u perspektivi. Mislim, mora se malo... I kad su u pitanju realizacije kapitalnih budžeta, nedopustiv je više ovaj način ovakav. Da. Mislim, država se pokazala da nije dobar domaćin u mnogim stvarima. Sad kad me pitali kako, ja sam imao 2 puta prijedlog izmene organizacione strukture, eto ima i to danas napisano, pohvalili na vladi da je to dobro i kaže zatvori ladice. Mislim. Sve što je dobro zatvaraju u ladice. A dobro, nekad nije vrijeme. Mislim, kad je u pitanju Ficibajr o kojem pričaju Bačaci i od kad sam došao prvo u Šta je sa tog Ficibajra? Šta je sa bazena? O Ficibajru, mislim, a prvi put smo napravili 17. godine projekt. Za Ficibajr. Za Ficibajr. Koje je sadržaj, šta tamo treba raditi i svi su to podržali. Čak i javnost, prezentirao sam to javnosti, dobio 100 poruka, pohvala, sve to. I sad je stvar koncepta. To su skupi objekti. I realno, ako bi budžet odvojio za tamo taj dom kulture, Akva Park, to je negdje 80 miliona. To baš budžet ne mogao brzo da završi. Ja sam bio uradio jedan program javnih investicija za pokretanje investicionog ciklusa, tako se zvao. I tamo je predviđeno da se uradi i taj akvapark, da se uradi dvorana, da se uradi centralno grijanje u gradu, da se uradi pijaca i uredi, da se uredi onaj dio tamo zanatskog centra Brke i onog smeća, uradili projekte, idejni i sve to. I za sve te stvari je trebalo oko nekakvih, procjena je bila 400-500 miliona. Kad imamo vrijednost imovine 500 miliona, Bačkog distrikta, tako je po popisu, a mislim da je veća. Znači imamo investicijni potencijal da možemo se zadužimo, da to sve napravimo za 2 godine. I da ponovo naše učešće u dugu je u bruto nacionalnom dohotku manje, iznosilo bi negdje 39%, razvijene države imaju do 85, do 90, čak Italija 130 učešća je duga u bruto nacionalnom dohotku. Rekli smo dobro čuda, ali kad se to stranački, neko kaže nećemo što je on, neko kaže nećemo što je tamo, neko kažemo nije kod Fate, neko nije kod Kate. I tako se biraju lokacije, planovi se ne poštuju i zato zaostanu. Interesuje me još, evo kad smo i te bazene, to želim da vas pitam, kako smo mi došli do toga da su bazeni u takvom stanju? Ja se sjećam, kada sam ja bila djevojčica, mlađa, nije bilo tako davno, mi smo imali te bazene. Ja sam se kupala na tim bazenima i odjednom su ti bazeni propali. Negdje 80 i neke su napravljene. Da. I onda sa njima ko je u ratu upravljao, nema pojma.
Pa kad su se vratili, poslije su dati na upravljanje nekim privatnicima. Kao, oni će to riješiti, održavati, tako. Pa onda, koji su ih u suštini i uništili. I onda su, niko nije napravio ni popis, ni šta su predali, ni od dole tehnologije, ni od opreme, ni ovo, ni ono. I onda je neki institut iz Tuzle došao i rekao da se može praviti na tim bazenima. Pošto su bili devastirani. Doduše, ogradili se ako se konzerviraju. Ako se ne konzerviraju za 2 godine, 3, i to će propadnuti. Da. Mi iz zavoda se nismo slagali s tim i ja sam doveo institut iz Beograda, baš ljudi koji se bave tim i rekli da ne može. Na njima i onda se gubilo vrijeme, može ili ne može. Onda je u svoj regulacioni plan sa sasvim drugim konceptom pojavili se Njemci i Slovenci da to prave po sistemu javno-privatno partnerstvo, da koriste 25 godina. Kao što se pravi svugdje. Svud u svijetu se u normalnom svijetu tako pravi. Još uvijek je dilema, prihvaćen je taj koncept na vladi, na skupštini, stavljeno na listi prioriteta i tačka. Da ide po sistemu javno-privatno. Promjene se šefovi ili podšefovi odeljenja, pa onda nova koncepcija. Mislim da je to, da će morati jednog dana presjeći, da se mora krenuti. Jer mi ako bi napravili po ovom konceptu, plus Brčko leži na toploj vodi, to bi bila i Bajna. Da. Pa Brčko bi dobilo takve prednosti za razvoj turizma, tu bi dolazila sva ova regija. Mislim, tranzit, blizu autoput. Sve su to neke stvari, ali nekad nije dobro imati ideje. Mislim, možeš samo da se nerviraš. Ja znam kad doveli smo Francuze i Turke da prave aerodrom ovdje za kargo prevoz. Što je genijalna ideja. To su prvi dan prezentacija, svi prihvatili, to će Ismet nešto maznuti, on će nešto... Pa pričaju o projektu, a ne moju Ismetu. Da. Ismeta objesi, ali napravi to. Evo, ljudi nude. Francuzi jedno napraviše i ista ta grupa napravila u Beograd i Zagreb. Ali evo, nema Ismeta, a nema ni ništa drugo. Nema, ali ne mogu neke ozbiljne stvari voditi ljudi koji nisu otišli dalje od svog sela. Da. Mislim, to... Moj mozak ne može to da skuha. Mislim, jer nema infrastrukture. Ja sam još uvijek mlad, ali dosta pamtim. Tako da imam dosta još uvijek ljudi od utjecaja u svim republikama. Ljudi koji su bili u privredi, mojih generacija, koji studirali sa mnom, mlađi od mene i tako dalje. I taj socijalni kapital je moglo Brčko da koristi. Ali nisam ja, ti ne možeš. Da. Mislim, to je loše, mislim. Pomenuli ste evo sad i ovaj autoput. Moram da vas pitam za autoput Beograd-Sarajevo. Isto je sporna, stalo je zbog ove trase kod Brčkog. Je li i to po principu i hoće i Kata i Fata? Čujte, autoput je jedna nova pojava u prostoru i na ovim prostorima. I on ne može ići od kuće do kuće. To nije Sokačić. Da. Mislim. Negdje 2007. 2008. je usvojen prostorni plan u kojem je bila ucrtana trasa autoputa. Mislim, kompletno, ne, 5. još. I ona je išla trasom ove zaobilaznice. U planu je bilo da ta zaobilaznica se pravi kao dio autoputa, znači 2 trake i zaustavlja. Da se tako podešavaju i mostovi i sve to dalje. Neko se sjetio mimo plana, mimo ovog, da izda građevinsku dozvolu gdje je pomjerena osovina. Mislim, znači put zaobilaznica. I sad ne može ni sjetiti ni s druge strane da stane druga trasa bez ekspropriacije, bez ovog sad. Tuda sad je novi mostovi, novo čuda, mislim, mnogo skuplje i mnogo... U međuvremenu su se napravili i industrijska zona i ne znam, drugi planovi se realizovali. Onda je Skupština donijela odluku da izmijeni taj prostorni plan, odnosno tu trasu, iako je tada bila usaglašena i sa RS-om i sa Hrvatskom, čak za ovaj voz. Mislim, učestvovao sam u tim razgovorima. I
Te izmjene i dopune su nama dostavljeni u zavodu tada i mi smo uradili trasu. Postoje kriteriji, postoje više kriterijalne analize, zna se način šta to trasu treba da čini. Da je najkraća, da je najbezbednija, da je kroz teren koji je lakše izvoditi radove i da nema rušenja. Humani pristup, Evropa kaže, to naziva. Sve smo te parametre smo mi sve postigli. Usaglasili to sa predsjednicima entiteta. Bio je tada Novalić i Ilaj Višković. Bio Mitrović, ministar za promet BiH. Svi su to rekli da je dobro tada. Čak parafirali neke potpise. Plan je došao na usvajanje i tamo je jedan član vlade, pošto se za planove, programe škole, prostorne planove i neka druga pitanja imaju afirmativni glasovi. Srbin, Bošnjak, Hrvat. Mislim da može da zaustavi nešto. I taj gospodin telefonom rekao ja to neću. Nije ni došao na vladu. Po zakonu o prostornom planiranju je dužan u roku od 15 dana da napiše čime se ne slaže i da predloži kako da se to uradi. Normalno uvažavajući opet sve kriterije. To se nikad nije desilo. I sad se to raspravlja po televizijama, daju, ne daju, proći će, neće proći, ići će ovuda, ići će onuda. I onda je jedna trasa ponuđena, doduše i povukli su iz javnosti, vidio sam je dok sam bio u zavodu i na vladi je raspravljana, da sruši pola Brke i tamo industrijske zone i tako da. Da ide trasa. Normalno. A ova ruši samo jedan pomoćni objekat na cijeloj trasi koju smo mi predložili. Sad se postavlja pitanje, Boga mi neki ne znaju, neko kaže pa oni će raditi, to vi će praviti. Pa daleko smo mi od toga, a nismo riješili imovinske odnose, nemamo projekte, ne znamo ko će to da radi. A rekao, zašto bi to neko drugi radio? Zašto mi da damo to nekom, pa da on da na koncesiju nekom Kinezu i da zaradi na Brčko 100 miliona? Da. Jer to je skup projekt, preko milijarde. Mislim... Ali evo, gradonačelnik je rekao da se očekuje da će to... Pa to očekujemo, ali ja ću za rješenje, a šta očekujemo mi? Godova čekamo. Mislim... Da. Ne, gradonačelnik... Vjerovatno tu ima neke politike. Ima šta je pozadina, ja ne znam. Ovo je nešto što je javno. Ali, šta ako brčanska politika bude rekla, pa ja upravljam sa zemljom. Samo vlada može upravljati. Zemljište ne može nikom prenijeti. Put ne može taj prenijeti nikom. I ako se mirno sedne i počne uzeti olovka i digitroni, lako će se dogovoriti. Pa mogu li to ovi naši predstavnici? Pa ja Imaju li oni kapacitete za to? Pa ja mislim, zavod još postoji koji je autor plana. Stručnjaci još postoje tamo. Spremni su to da, i vjerujem da to znaju odbraniti. Mislim, jer sam učestvovao u radu i znam. E sad, politička odluka može da i, znate, u Daytonu je bilo i da se prave ovi na galerije, nekakve da vijadukti, da prevaže Brčko i tako. Sve tehnički je sve moguće. Sve je moguće. Mislim, samo imali para i pameti da to uradi. Para nam ne fali sigurno. Ne bi trebalo. Od ovih 390 miliona ne bi trebalo da fali. Recite mi sada kada pogledate, evo, unazad, sve, evo, od osnivanja distrikta do sada, kojeg bi vi, kako bi ocijenili kojeg gradonačelnika Brčkog distrikta? Ko je bio nekako najbolji, ko je najbolje uspio, najviše Vrlo je teško govoriti o imenima. Ali ja lično mislim da je bio najbolji gradonačelnik Siniša. Siniša Kisić. Pokojni. Najpošteniji, preduzimljiv, neopterećen ničim, sa jednom izraženom željom da Brčko izgleda što bolje, razvijenije, ljepše i tako dalje. Mislim, mnogi se ne slažu. Znači, svako ima... Da. Ja kažem, napravio sam toliko projekata. Pa kaže, ko je on? I to ti kaže neka napušena budala kod Džimija. Da. Mislim, to su ocjene, čašice.
On je prvo imao neku viziju da poštuje sve. Bio sportista, želio je razvijati sport. Super saradnik, nije nametao ništa, uvažavao svačije mišljenje. Mislim, neka su se oni kolege bili malo i ljubomorni, šta sam god predlagao, on je usvajao. Pa kaže, kako? Pa ja sam s njim radio, znam da je dobro. Da. Mislim, tako, ali razvijao jedne kolegijalne odnose. Ljudi su mu zamjerali, obilazio i bošnjačka, i srpska, i hrvatska sela i tako. I mnogi su u toj naelektrisanoj masi htjeli da tamo članovi vlade i danas neki očekuju. Samo treba da dolaze sa toljagama i do onog drugog udara, a ne da razvija grad. Jer vidite, moja nacija je ugrožena, ja ću tebe vratiti. To najviše možemo da čujemo na Skupštini. Evo ja u posljednje vrijeme moram i da pratim i kad glacam na Skupštini, to se dešava. Moji ugroženi, moji svi potenciraju na to. Ovdje nema dovoljno Bošnjaka, zašto nema? Ovdje nema dovoljno Srba, zašto nema? Ne znam da ću dobro citirati. Ima u Kuranu jedna sura, kaže, neznalice su vječito sukobu. Pametni imaju o čemu da pričaju, o pametnim stvarima, produktivnim, ljudskim. Kad je Truman formirao stranku, pa su ga pitali savjetnici, na koga računate, predsjedniče? Kaže, na glupe, njih 80%, oni glasaju. Nažalost, tako je. Nažalost, tako je. Kako biste ocijenili sadašnju vladu? Je li ima neko koga bi izdvojili da je dobar sada među svima njima da kažete da je i dobar i kvalitetan političar evo danas? Vrlo je teško to. Ja sad sam ugovorac, tamo vodim ove... I vi ste na ugovoru o povremenoj privredi. Ne, ima malo konkretne stvari, ovo javno-privatno partnerstvo. Imam prilike da učestvujem. Mislim, vrlo je teško izdvajati ko je dobar, ko je loš. Mislim... Imamo li i jednog kvalitetnog... Ba da, nešto, svijet bi propao da nema kvalitetnog. Ali, znate, jedna vasta ne čini proleće. Ja mislim da kolektivno kad ocenjujemo, možemo sa sigurnošću reći da je Brčko grad propuštenih šansi. Mnogih. Rekli ste kako ste, izvinite što je uspavana? Pa uspavana ljepotica sam rekao. Znači ima resurse, ima dobar budžet, ima stabilne izvore finansiranja, a nema rezultata. Očekivanje. Znači sve je lijepo, ali zaspala. Zaspala, da. Hoćemo li se probuditi? Pa znate, da bi se probudilo iz velikog sna treba veliki malj. Ne, mene čudi veliki broj građana. Zašto ovo posmatra pasivno? Da pred očima svi ne postižemo ono što treba. Mislim, zašto se to iskomasira, bude ne znaš ni gdje i ne znaš zašta? Ovamo masa drugih stvari. Mi smo imali nekad ideju, ja i pokojni Siniša, da, tako smo i mislili, da Brčko postane slobodna ekonomska zona, cijela teritorija. To bude mali Hong Kong. Ima svoje zakone, sami donose, sve to donose. I jedno vrijeme Paran je to podržavao, čak smo pravili neka dokumenta u to pravcu, ali se onda to došle nove snage koje ne znaju šta to znači. Da se tu bi sav se biznis, tu bi ljudi dolazili u toj slobodnoj ekonomskoj zoni, pravili i vraćali nazad bez carine u svoje zemlje. Čuda i to je, mislim, jedan strašan stimulans. Ali, pošto sam nekad radio u carinskoj zoni i razvijao, znam prednosti toga. Mislim, to je slično. Tada su se zvale slobodne jer je bio onaj režim ograničavanja. Drugačiji pa je posebno prostor obilježavan gdje može da se radi kao eks-teritorija. Drugo, naši resursi. Poljoprivreda. Brčko nema neke šanse. Poljoprivredu, turizam. Nećemo mi takmičiti se s Japancima da pravimo Toyota. Jer ne možemo to postići u konkurenciji.
možemo ovo. I umjesto da to damo akcent na tom razvoju, kulturi, obrazovanju. Bez obrazovanja i kulture nema nikakvog napretka drugog. A mi u to najmanje ulažemo. Kažu, ako želite da uništite neko društvo, prvo uništite obrazovanje. Obrazovanje, pa to je stara, poznata. Mislim, međutim, niko nema mane ni tim kadrovima. Dolaze pekari, dolaze inženjeri će početi, dolazit će ovo. Da. Kažem, kad vidim da se i medicina tako studira... Evo, kako to komentarišete? Pa znate kako, ja imam dosta godina, volim da živim normalno, ali molim Boga da mi uzme život da me ti ne liječi. Da ne dođem u ruke ti. Kako? Pa to je strašno, pa to je zločin. To je zločin. Pa vidite koliko objekata niče, koliko se finansira prodajom neznanja. Ispada da je to najbolji biznis u Brčkoj. Da. To niču fakulteti ko pečurke. Pa onda imamo u Skupštini, svađaju se odakle je čija diploma. Ko je kupio, ko nije. Ja sam, to samo navlačim protiv sebe ljude, zalagao se da se stavi moratorijum na te diplome. Bar kad je u pitanju javna uprava. Da. A pošto su to dobre diplome, niko ne kaže što ne naprave privatne biznise sa tim diplomama. Što ne pokrenu razvoj, pa i oni nekog da zaposle, ne samo da čuče na biro. Da. I na budžetu. Pa na zapadu se uči da on pokreće biznis, a ne da ide na budžet. Da. Mislim, mnoge stvari smo mi pomiješali, mislim. Jer mi hoćemo komunizam, kad je u pitanju posao, standard i ostalo, a ovamo ćemo demokratiju. Šta nam, da. Mi smo jutro sam čuo komentar jednog Evrope koji mi se dopao, novinara koji kaže dobili smo demokratiju, ali ovo je demokratska diktatura što živimo. Da. Gdje nas vidite za 10 godina? Ako u ovom sistemu ostanu ljudi da upravljaju javnim sredstvima sa ovako malom količinom znanja, ima u ovom kraju tamo i matičnoj republici jedan izraz, kaže, kuku nama. Sve ste mi rekli. Kratko i jasno. Da li valja ovo što pričali, nemam pojma. Da. Neko, da smo šta napravili. Da, nismo još završili, mislili da smo... A nismo još, hoću samo još knjigu da pitam, ovo ćete isjeći. Dobro, evo donijeli ste mi jednu knjigu 20 godina poslije, novi početak kao posljednja šansa Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Imate knjigu koja treba da izađe, da vidi svjetlost dana, to je kriminal i korupcija. Šta možemo da očekujemo u toj knjizi? I ima knjiga Brčko na raskrsnici. Ne, to je na raskršću. Da. Na kakvom je raskršću? Pa evo ova knjiga. Postoje svi podaci o poslovanju, ima malo u prvom dijelu predratna privreda, stanje, stanovništvo i tako dalje. Tačno ima sve te poslovne događaje, poslovanje privrede, javne uprave, o povratku imovine, taj početak, odakle je ko došao u Brčko. Da. Iz 35 opština su ovdje ljudi naseljeni iz Federacije i 5-6 iz Hrvatske. Da. Tako, vrlo interesantni podaci, mislim, standard, prošlost, kako i na kraju kako dalje. Nije pobudila neki interes, mislim, kod onih kod koji je trebala, a ima vrlo poučni i dobri, i stručni, i prijedloga za prevazilaženje stanja. I jedna kritička ocjena postojećeg, bez koje se ne može ići naprijed ako ne zna šta ne valja. Mislim da uglavnom u posljednje vrijeme je traže neki istraživači, profesori, čuda. U zadnje 2 godine iznenadio sam se koliko ljudi sa strane traži. Ali naši ne, političari. Oni ne. Ba dobro, nisu. Možda im je teško štivo. Ne, oni sve znaju. Teško im je štivo. Recite mi, kada izađe ova knjiga Kriminal i korupcija, kome ćete da uručite od naših političara? Hoćete li dati nekome, pokloniti? Hoću svima. Svima, pa što? To je jedno viđenje stanja.
Ljudi su živi osim jednog, pa nek tuže. Da. Nek tuže. Svi drugi su živi u knjizi. Svi drugi su knjige. Pa neka daju odgovore. I ja bih volio, kad bi imali snage, da napravimo ovako jedan okrugli sto. Već te knjige, pa da se suočimo, da se sučelimo. Evo, ja sam voljna da to bude u mojoj emisiji. Ja odmah pristajem. Pa svi ti ljudi nek dođu. I oni koji su me pregonili, pa ću pitat neke. Kako ideš da prijetiš sudi i da će izgubiti posao ako mene pritvori? To pravo. A volio bi ovako za okruglim stolom. Da. A pitao bi neke koji ocjenjuju da je to najbolje. Milicionar prebije čoveka u centru. Dobio napređenje. Ne. Izvještaj dođe da to neki lažu, nije tako. Nakon i to komisije za praćenje vidi. I šta se dešava? Ovaj dobije poslije 6 mjeseci zatvora što ga je prebio, ali izvještaj nije. Izvještaj toga nema. Toga nema, da. I mislim, nije iz nekih jako pikanterija da ne iznosim, ali volio bi da problemski to raspravimo. Pa da ne mogu da kažem sad, zašto ste 23 istrage vršili protiv mene, tužilac? Imaš nasljednike. Zašto tužilac postupajući kaže glavnom, nema ovdje ništa. Kaže, ma idi do kraja, nije prva koja će padnuti. To je pravosuđe. Da. To je pravna sigurnost. Ja ću se potruditi, evo, da to bude ovdje u mojoj emisiji. Vi ste mi najavili premijeru ovdje kod mene. Hoću, ali volio bih kažem da tačno da je pošaljem svima pa da pričam. Da vidimo. Pa da kaže ovdje ste lagali, ovdje nije tačno. Neka kaže onaj, nije tačno da sam prodao Indiju za toliko. A ti nisi htio da potpišeš, a ja tražio da te smijene zbog toga. Da. I šta je sad s tim? Da su zemlje sad prodaje oni i to nekim od aktera koji su to lobirali da se tako kupi. Da. A gdje je pravobranilaštvo? Gdje je sud da to zaštitimo? Uvezano. Uvezani kriminal. Sofisticidirani. Biće burno, sigurno, kad izađe ta... Ne treba ovo što da bude burno. Treba da bude potpuno smireno i treba za nešto što nije tačno u njoj da mene gone, ali za ono što je tačno da ti akteri odgovaraju. To je bilo pošteno. Ako ćemo pravimo pošteno društvo. Da. Ali boje se. Moram da kažem da je prije emisije bilo dosta poziva i reakcija i mnogi se boje vas. Šta ćete vi da kažete? Ma ljudi, šta ima da se boje? Šta ima ne znam, oni znaju. Pa što se ja ne bojim? Vidiš, svako večer šetam do 12. Znam. Zadiram u sve ćoškove grada, uopšte se ne bojim ničeg. Mislim, iako znam da do duše znam da me prate, pa sam siguran, uvijek imam pratioca. Imate zaštitu. Imam zaštitu, tako besplatno. Policija vas je imala 10 sigurnost. Vi nemate čega da se bojite. Ne, mislim, mi moramo biti pošteni jedni prema drugima. Više je prežvakavanje Srbi, Hrvati, Bošnjaci, koga prevario i politika varanja ne može ovu sredinu izvući iz krize nikakve. Niti je može obezbijediti napredak. I da budemo malo se ozbiljimo pa kažemo da nemam ja razloga da bilo kog posmatram iz vizure, koje je nacije, koje je vjere, kako se Bogu moli, to je intima nečija. Da. Ali ako smo civilizovani ljudi, moramo poštovati svačije. Ako smo divljaci, završit ćemo... I ako želimo da živimo svi zajedno... Pa nema, mi smo prinuđeni, nema tu šta je želimo ili ne želimo. I nije to sad prvi put da živimo i pričamo o tome. Pa ovo se živi 1000 godina multikulti. Da. Nije to sad neka novina. Mislim, svi smo mi taj život živjeli. Ja sam učio srednju školu u Srbiji, na Kosovu, studirao u Hrvatskoj, radio u Makedoniji, radio u Crnoj Gori. Da. Nikad nisam imao predrasude ko je. Kako se zove, ili dobar čovjek, nije dobar čovjek, imamo li zajednički nekakvi sadržaje o čemu možemo pričati zdravo. Ali prepustiti ovolike šanse, dati nam ovoliko ovlaštenja da sami odlučujemo o sebi. A da je ovakav standard, to... Tužno. Evo ja kažem, dajmo obesed dedeća što je to tako, ali ako će biti bolje. Što ne preuzimam dio odgovornosti. Preuzimam što nisam gađao
sa toljagama na vladi za neke... Bolje onda da je ta toljaga nas udarila. Mislim, Da. ali ima izuzetno pametnih ljudi u Bačkoj. Samo im treba otkriti i treba im dati priliku. mjesto gdje mogu da odlučuju. Ima tamo... Ja znam koliko ima krasnih ljudi. Ali vjerujte da su najpismeniji, najodgovorniji i najprincipijelniji uvijek na tapetu. Da. Jer ta površnost se cijeni, ta... Pa zato što se onda sa njima ne može manipulisati. Ne, ali to je kadrovski kolaps. Da. I dok se to ne promijeni, ne može se ništa promijeniti. Dobro, nadamo se da će biti nekih promjena, da neće biti, kako smo rekli, za 10 godina kukule, jel smo taj smo? Kuku nama. Hvala vam puno. Hvala i vama. Vama, dragi gledalci, hvala na pažnji. Također bio je gospodin Ismet Dedejić. Vjerujemo da će ovo biti strašno zanimljiva i uzbudljiva emisija za sve vas. A do neke naredne aktuelne teme svakako ostanite uz naš program. Slijedi centralna informativna emisija u 17 časova. Ugodan ostatak dana. Jel to?